Le yo pete pot entri, yo jwenn ni couché. Mel sou kel, li kembe foto fanmi. Mayoutte mouri. An dan kay la, yo te jwenn plizye papye. Kote Mayou te ekri plizye let pou mande yo eskiz. Ou te ka li, pitit Mayou, padonnen, mwen te avèg. Mwen sakrifye nou pou yon rev ki krasi. Ten gen pil de parol ankon ki te ekri. Parol tris. Mayoutte pa jam jwenn kouraj voye let sa yo pa midam yo. Malgré tout sa ki te pase, yo te pran kom maman yo tourne yo kay avel, antiril beaucoup papa yo. Quelques jours après la maman Mayoutte, deux trois jeunes garçons sous quartier te décidé craser ti kay la. Compère Patrick tap gade yo en face la. Et puis, li dit, monsieur, Lavi sa ou? Et puis, li vire tête li gade madame ni ki te chita de la ap konti kop boutique la. C'est ça m'kon ap pale ya ou Mariam. Pa jam meprize yon na pitit ou yo pou yon lot. Le ou se paran, ou dwe jere pitit ou yo avèk l'amour, justice ak respect. Chaque pitit mérite même vale, même si la vie a peut difficulté. Marianne leve tête li gade, epi li fè lo sin, montre Fabiola ki nan yon kwen ak yon jen garçon ki a pris bien fort. Ah, ou kompren sa mble di a Marianne, Patrick ti. Se pou nou li, même ke li pa bon, nou pa ka jetel. Et puis yo komanse li. Ebe, mte vin pote ti Istwa Man Mayou sa pou nou joti ya. Sa pou nan kwen de istwa sa, se bon kone tout si moun pa mem. Me, nou se pa reme yo et fete tout mem jan. Mem jan kan moun mota yo konti, ou pa kon ki eskap li vwate. En tout cas, si nou te reme ti istwa sa, chanje pataje video, like, et puis toi abonne à page la. Nap tourne ak pi bel lot istwa anko. Pour nous vin tande.